Ti Masakbayan. Ti napalabas, nakitaray ni Joy kan ni Aldrin, kat nakipagnaadda iti ayan tinaganak da itoy. Kanayon ida nga ungtan ti ina ni Aldrin, gapo tadidaam mo ti tumulong, iti trabaho iti balay. Gapo iti dayta, pimanaw da, kat napandanagnaad, iti kalapaw iti kataltalunan. Iti maysang aldaw, ni Pedring tinangipan iti sweldo ni Aldrin, iti panagburas da iti lubyas, kat ni Joy tinangyawatan na. Gapo tawan ni Aldrin. Apag iso asimangpat ni Aldrin, itagagayam, denggan tituloy te serye tayo itaalawas anapaulwan. Natibker nga ayat, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Garang gandyang ka, babae! Ne, apay atinong pamatin ni Joy, Aldrin. Apay adinanog nakbatan, Aldrin. Apay ngay. Pumanaw kan dito, Pedring. Gadyak kaya't amakita ka pa'y. Aguray ka. Lawlawagan ta ti amin, Aldrin. Agimon ka kadita dak dito'y. Wen! Gadyak kaya't nga dasabali ka sarsarita ni Joy. Di kagdanag. Saan ko nga agawan kan ni Joy? Imay ko lain yag tesweldom ang nagburas iti lubyas. Ay, kaasimat ni Joy iti denam. Anya? Sige, inakon. Joy, awan na saya at amasakbayam. Dita sadot asimurutam. Nita. Inakon. Anday ko? Binalas ka laang iti panang tungpam kanyag. Anya? Padasan nakpay atong paan tapanawan ka. Kasta ti inaramid ni Aldrin, Uncle Kaloy. Impakaamukla ka dayo. Ay, pasensya mo na dya tao. Tasaan sa mo't alimpyo ti panunot na. Kasdya ka di talaga ni Aldrin. Di na kaya timanggad, Uncle. Agasam, inayabak akadwami nga agburas iti lubyas. Ngam saanan ang nagsubli, iti kamalaman na. Wen barok, talaga asadot day dya akaanakak. Kasanong tibiyag da kan ni Joy no kasta, Uncle. Natural nga agrigat dantaw. Tat sadot dalakit nga raud. Salag na kam, no talaga nga agbisindan. Imayak tasarungkaran ka, Joy. Kumusta kan? Kastoy lata. Agdadagsan akon. Ha? Agdadagsan kan? Wan, Ala, nagpakita kan iti doktor? saan pa'y? Agpakita kan iti doktor tairesetaan da ka iti vitaminam. Awan mat aramatag a kwarta. Init kan nakamit ni mamam iti kwarta. Saan ka di? Isuday dya tigat gatang mi iti kanan mi. Manulaangan tinatda. Anya? Apay, awan trabaho nila kay mo? Awan, Kat, sa dino ngay tayan na. napan nakibilyard. Anya? Ala, kasano nga rudan no awan panggadan nila kay mo? Kasanon ton ti biyagyo? Kasanon ti panaganak munto? Amok adinak baybayan ni mama. Sa bagay, ngam nasaysaya at latta kuman no adda panggadan nila kay mo. Awan nga rod masapulan na at trabaho. Kat, kontento ka iti biyag mo kankwana? Okay laang kan ka, adito'y ti pagnanaadam? Idinto ta nagpintas ti balayo? Ayos laang. Naragsakak, takadwak ni Aldrin. Ay, sabali mat at talaga ti panunot mo anya. Wan saan mat nga agpapada ti panunot ti tao? Husto ka. Tasyak, adda nga agpay so boyfriend ko. Ngam, agpada kami nga adda ambisyon na iti biyag. Ti makalpas kami iti panagadalmi. Kan, maadaan kami to iti natalgad at trabaho. Ay, daytoy siguro ti gasat ko. Saan, friend? Saan akas to'y tigasat mo no pagtayakam tapanunot mo? Ha? Pagandaram tapanunot mo, Joy. Agamiris ka. Agbalin kanto amay sa professional, no pagandaram ko matapanunot mo. Kayat mo ka di asawan nga agawid aklangan iji balay mi? Anya ka di ti maiparbang nga aramidam. Ti agawid,
Wenno agtalinaed dito'y kalapaw apag nanaadam. Sa anak ang naragsak no awan ni Aldrin iti danak. Alo, si kalata ti makaam mo, friend. Kat ala agan-anad ka akanayon, nang runa kat masikugkan. Joy, ikanak man iti kwartam. Ha? Kwarta? Apay? Igatang ko iti arak. Kan karne asidanta. Arak kan karne? Hawen, makin inumak iti arak. Kan makasidsidak iti karne. Oh, sige. Ikan ka. Ingka nga rod gumatang. Joy, agpulutan da bay. Ato ba iti karne alinuto da? Isardang mo ti uminom. Nabartakan. Gusto ya ti biyag. Swerte akan ka, Joy. Ngamin, bagnang kayo. Ures sana ko nagtrabaho. Saan talata nga agbisin? Ala, husto da iti na panaginom mo. Agita ka ditan ta maturog kan. Ay, Joy. Hindi na ko mapampanawan, ha? Ipatay ko lagi din, no? Panawan, nak. Hindi ka agdanag, Aldrin. Saan ka apanawan? Simmarungkar ka ka din kini Joy, Ana? Wen, tita Edna, sinarungkarak idi kalman, kat masikog matgaya man. Anya, masikog? Wen, tita, kat awan trabaho di asawa na. Kat ti kwarta nga intadyo idi, iso ti inutan da nga igat-gatang iti kananda. Anya, Masurunak iti asawa na, tita. Apay asaan amanggad. Kaasi ni Joy iti nana. sige Ana. Agyamanak iti impakaamom, iha. Sige, tita. Kastapay nga rod. Bye! Bye, Ana. Wah, kasano itanda ito eh? Masikogan ni Joy? Kardo, amom ka di amasikogan ni Joy nga anak ta. Awan bibiyang ko iti garanggandyang nga anak mo. Di ka agsao iti kasta iti anak mo. Awan bibiyang ko kan kuana. No agsubli dito'y balay. Awatek. Ngamjak kayat akadwana jay awanan bain akayan ayat na. Kardo, Ngam no di na mapanawan ti kaayan ayat na. Makaamon iti biyag na. Awan bibiyang ko kan kuana. Nga uray pa agrigat. Apay nga imay ka Aldrin at nakadi magam. Kwa. Umutang ako may ti kwartayo, uncle. Bayadak to inton sumangpet ti sustento ni Joy. Manipod kini mamana. Anya? Ik-ikan ni mamana iti kwartana? Uwan, uncle. Iso ka di adi ka nagtrabaho, tadamang pakpakan kada kayaw. Kaslakas tan, uncle. Bidot day ta ka anakan. Naskain amangged ka. Tapno di kay agbisain. Alakit din. Pautangan da kon iti 1,000, uncle. Taka sa pulak ti kwarta. Pangusaram iti sangaribaw. Igatang ko iti kanan mi, ha? Ay, sige. Pautangan ka. Gambayadam tao. Uwan, uncle. Bayadak to. Inton sumangpet ti kwarta ni Joy. apay nga imay ka dito'y balay, Aldrin. Sakit na bartek ka. Oo na, tanapanak nag-happy-happy. Anya, agawid kan ijay kalapaw yaw. Dito yakon, ngagawid na lang. Kasanon ni Joy nga agururay kan ka. Dito yak pailay nga maturog, nanang. Inton bigatan nga gawid na kay kalabaw. Ala, maturog ka dito yan. Taag sarita ta, inton mausawan ka. Ayan ni Aldrin. Tayabak at ang danak ije gardin kao. Siyak man laangan ti ayaban nyo ang makitangdan iti garden nyo, uncle. Taisopay ti tangdan ko. Ha? Sika? Apay, namumaya ti makitang dan. Sursurwak, uncle. Isopay ti matgadak. Mala, nulakit ta kayat mo.
O di sige. Umay ka. Tamakiburas ka iti strawberry. Strawberry? Wow! Sige, Uncle. Mayatak. Isupay at itangdan ko. Aw, anya, Joy. Nariknam ti bannog mo. Wan, Uncle. Ita lang agtrabaho ang iti kastoy. Ngam, magustwag ti agburas iti strawberry. Mala, agmerienda ka matan, Joy. Mangalakan iti tinapay akanam. Wan, Uncle. Mom, Joy. Tibalakat ko ken ka. Kat nasaysaya no agawid ka lang nga ni Jabalayaw. Uncle? Tayjay, nanam ay tibiyag mo. Pudno, ay ayatam ni Aldrin. Iswadi mo mapanawan. Ngamsik hangay. Pudno ka day nga ay ayatin na ka. Uncle? Amok, sana nagawid idi rabi ije kalapaw yaw. Gaputan na bartak ang nagawid ije balayda. Kat ti inutang na asang aribaw, iso siguro timbartek na. Sangaribo, Uncle? Imutang iti sang aribaw, kat bayadan na kanaw intun sumang pati kwartam nga gapukin ni mamam. Anya? Kasi ka lang iti den na ni Aldrin, Joy. Oh, Joy! Sikamot day tamasabat ko. Kaslanapan ka nakitangdan Tanakakalugong ka iti silag. Wan, Pedring. Napanak nakiburas iti strawberry. Inikanak nga ron ni Uncle Kaloy iti strawberry. Kat, ayan ni Aldrin. Nalabit as imangputan iti kalapaw. Ala, agawid kan. Tagawid akmatan. Wan, Pedring. O sige. Ay, imbag pa'y ni Pedring tanagagat ng trabaho. Ngam ni Aldrin. Husto ti ko na ti kaadwan. Sadot. Nakita kayo manan ang nagsarita kini Pedring. Anya tinagsaritaan nyo, ha? Dinamag na laeng. No sa dino tinagkapwak. Kastalang. Amangan mat no adda pagtultulagan nyo, ha? Anya? Iti ka nito ang maamuak agulguliban nak. Makaraman ka kanyak. Saan ka agulguliban? Ala, nagluto kan. Tani, mabisina kon. Anya? Nabannuga ka na pan nakipordiya. Isuasikan ti agluto. Ure pay, agluto kan. Trabahom day ta. Ti agluto kan naglaba. Kan pagserbyan nak nga asawam. Nga uray na banugak? Ano sama? Trabahom day ta, tas sikat ti babae. Katsika, anya ti trabahom. Ti mapan makibilyag. Kan uminom iti arak. Nagadulakit din nga mo maya. Agluto kan kunak ni. Tamangan no, anya pa'y ti maaramid ko kan ka. Anya? Palaagan ka manan, Edna. Iti kanito nga ikam ni Joy iti kwarta. Dosaan ka. Bayam ama ka ameris kunak manan. Iti kanito nga agrigat. Agawid tumatladay jay. Ngam ka, Simot. Sapay masikog matgaya man. Heh, tidang nga babae. Tatalaga paghay-high blood nak. Heh, kaday jay matalalaki. Nagpuskul ti ruma na. Awanan bain. Huston, Cardo. Sumardeng kan. Awanan maaramitan ta. Una yan ni Joy. Tadi man la nakapili tinasaysaya at kumamat ti ugali na lalaki. Ite kasta, saan ko mga agrigat? Awan mauray ni Joy at tulong manipod kadata. Agsublino kayat na. Ngam isulaeng. Jak kayat nga isurot na ti awanan bain akadendennana. Tamangan, nuan niya pa'y ti maaramid ko kan kwa na. Kasanon nagbalbaliw ni Aldrin. Anya ko maapanagbalbaliw ti aramiden na. Nga aggagat, katagsapol iti panggadan na. Saan nga umdas na ita? Cardo, Maaklon ko ang manugang. Numapaduras na, tibiyag na. Kastoy manan ti si daon ta? Saluyot manan? Iso nga ron ti libre ang maalala ang di tayo igigid. Ay, agbababawi aksan anak itaray kan ka. Anya?
sige mi iti biyag. Amo mo't ama si kuga kon. Ngam di ka mo't agtrabaho. San nabali tadi nakamot baybayan ni mamam. Urayam, ikan nakantumanan iti kwartam. Agtrabaho ka, Aldrin. Tapno makaurnong ta para iti panagpasingay ko. Awan nga rod pagtrabahwak. Mapan ka ni Uncle Kaloy. At napagabyon na kan ka. Isupay titangdan mo. Oh, nasakit isikat ko iti kasta trabaho. Anya lata nga rodan ti aramidam. Ti agin inom? Wana, abay. Ada reklamom itan? Ay, Aldrin. Talagan saan nagbabawi ka nakitaray kan ka. Awan mat gayam sirbim a tao. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Gagayam, di uliwayan adenggan, tituloy te serye tayo itaalawas a napaulwan. Natibker nga ayat, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer Recording Technician Leonard Rebotazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.